Povodom obeležavanja 107 godina od bitke na Ceru, jedne od najvećih srpskih vojnih pobjeda i prve pobjede sila Antante u Prvom svetskom ratu, u Tekerišu, pored spomenika cerskim junacima, na kom piše "Vaša dela su besmrtna", održana je državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti, koju je predvodila Darija Kisić-Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije. Danas se nalazimo na mestu na kome su pre 107 godina stajali vojvoda Putnik, generali Stepanović, Bojović i Šturm, ali i Stanislav Sondermajer, najmlađi srpski vojnik koji je poginuo u Cerskoj bitci. Na mestu na kome su između 15. i 19. avgusta 1914. godine vođene borbe koje su odlučile ishod slavne pobede srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Upravo odavde, sa planine Cer, na Gučevu i Mačkovom kamenu, srpska vojska uz prisustvo najviših oficira u prvim redovima, kao i prisustvo kralje Petre i njegovih sinova, počela je da ispisuje slavne stranice srpske vojne istorije. Njihova hrabrost i ljubav prema Srbiji ostale su zabeležene u srpskim pesmama. Njihova vojnička veština izučava se na vojnim akademijama širom sveta kao remek delo strategijski izvedene vojne operacije i najsvetliji primer junaštva, herojstva i patriotizma. Zato i mi danas poručujemo da su dela naših predaka besmrtna. Kada je Cerska operacija okončana 24. avgusta, širom Evrope proneo se glas da je Srbija uspela da porazi austrougarske trupe, suprotstavivši se vojnoj sili koja je u tom momentu imala 6 puta veću teritoriju i 11 puta više stanovnika. Srbija je izvojevala prvu pobedu savezničkih snaga na evropskim frontovima u tom momentu. Komanda "Za mnom" je postala simbol srpske vojske u odbrani Srbije i odbijanja Poćorekovih jedinica prema Drini i preko Drine. U okviru programa državne ceremonije bio je verski obred, ceremonija polaganja venaca, protokolarna obraćanja i umetnički program. Vence su položile delegacije Vlade Republike Srbije, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Mačvanskog upravnog okruga, grada Loznice, grada Šapca, grada Bjeljine, opštine Krupanj, zatim delegacije ambasada Češke, Slovačke, Austrije i Mađarske u Republici Srbiji, kao i predstavnici udruženja i građani. Organizatori državne ceremonije su Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije Vlade Republike Srbije, grad Loznica i Centar za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice.